بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو مهر وحدكم بدني نبي صلى الله عليه وسلم حديث بسفوكم قاوة: أمرت أن نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. متفق عليه. من حديث أبيتم أقول من واحدكم إذا می حدیث بیگتون علماء واحدکم دا تیمونا فیلاور اد حدیث کی ترجمہ اور دنوالا ف باقی بیان کریدانی. عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ادالو فمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کربی: امرت ان نقاتل الناس تیمن کدے فانا امر ویگم وے مستکنا غرام کرم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ابامهم الله سبحانه وتعالى گکوان تکم ہک وأن محمد رسول الله أدي محمد غفاني الله ورسوله كما هيك ويقيم الصلاة نماذ قائمكم ويؤتوا الزكاة زكاة ديف مدانت فإذا فعلوا ذلك إكنك إكتكفيام فأصموا مني دماءهم وأموالهم එමිහුන්ගේ ෆුරානයයි එමිහුන්ගේ මුදල තිමන් කදේක ෆානුගේ ෆරාප්පුලුන් අමාංකම රක්කාතිරිකන් ලිබිජ ඉල්ලා බිහක්කිල් ඉස්ලාම් ඒ ඉස්ලාම් කමුගේ හග්ගුගා මෙනුවිය එක මානේ කි ඉස්ලාමී ශරියාතුගා ඔන්න හුකුමෙක්ගේ සව මෙනුවිය وحسابهم على الله එබෑමිහුන්ගේ හිසාබ් බෙල්ලෙන් වනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අල්ගොමෙන් කුරි ෆිදාර්ත වහදක්කා ෆානේ ඒ ඛිතාර් හංගරාම කුරුන් සෞබතකා බේගතුන් කිවෙගෙන් හංගරාම කුරණි අදි ඒ අගලුන් හරි තෆාත් වාහක තල්ගොම බානේ ෆාකුෆ් අදි මුස්ලිමුන්ගේ ලේගේ හුර්මතුග වාහක වෙස් ෆාකුෆ් ෆවා لبد عزت ريهم مي نبي صلى الله عليه وسلم دنيا دوكر مفوغا عربين كترين بياب مرتدوي اسلام دين بيروي مي حادثه مشهور فاوني ابو قرفان خلافتغا مرتدوي ميهنا كربي هنغراماگه نمغا ادي ابو قرفان خلافتغا بيكو زكاة ديرم مناوگين هندوغا එකේෆාන එමිහුන්නා දෙකොළොබ සංගුරාම කරෙෆ එන්නමස් අවුන් මිතාංග මේ මිරේගේ මේ ෆිලාවලගා බලාලම් බේනවා නුක්තයකි මුලි එක්ක තෆ්සීර් දෙමුග බදලුගා මේ අබු කුර්ෆාන් ඛිලාෆතුගා මේ හංගුරාම කරවන එම්මෙන්නා හංගුරාම කරවණි එස් සවබකා හොරෙහියේ එකමානේ කි බය මිහුන් نبي صلى الله عليه وسلم کے رسالت امام تیوفا اکیفان فوگا نبی کم دعوا کری بای میہن امام بھی مسیلمۃ الکذاب اسد العنسی دینوں بس اکیف بمن اکیفان کا حیا پڑگا نبی کم دعوا کری می انب بمن کے اکیفان اوہار دنیا دو کر فوگا نبی کم دعوا کری می بای میہن اکیفان net duniyega nabi kam da'wa ko adi kuri islam wegenti bay mihun mi fahum mi da'wa kuri nabi kam da'wa kuri bay mihun nak ei rasul ekam qabul kuri embima isabum feshigen emihun na hanguram kuren jehe kan ashabe korun ittifaq wadagen adi emihun na hanguram kuren jehe sawbaki emihun millatum beru murtaddun kamuga ashabe kolun ittifaq wadagen sawba meduga ittifaq hoy adi hangurama koren jekama sittiba hoy emo korfan happologa ekefana fappologa emihun hangurama koref zakat dinu manawegen mihun hangurama korewoni emihun murtaddugen to nuwata nuunto mi algon men mitanga faha kollen ber nuktek egmane ki zakat dinu manawegatun ei ege zaatuga miha islam dinu beruwegen dana kametto ena zakatuga wajib kama inkar nukura halatek නූනියම් ඒ zakat den jehe kama meduga eenaya olun ara kahala kommes kahala kamen eenage sikundi goto misalaka
Abu Kurfan khilafatuga zakat inkar kuri bay miu manek zakat dinuma zakat de nujehe burani kiru zakatuga muda ekayfan dawlat dinuma emihu manawegat Abu Kurfan hanguram kurba emuda dawlat nengevi zakatuga muda ei faalako fennam hunna muda geribakere jamal bodati ve faritan ei dawlat enge hunnaki musadik dinara dirham forwa hunna faasa ki dawlat enge chen emvima mi Emihun bunafai buri kitu Qur'an ka Allah subhanahu wa ta'ala wahi qurafa zakatukum as-salat surah tauba ga khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum ebamihun ga mudalun kaleg faanu sadaqan eba zakan nangawashe tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ege sabun emihun tahir kodde emihun ga muda tahir kodde emihun ga nafsu dahvetikam tahir kodde eche gotuga وصلي عليهم ادميهم مچ کديگ فان اميون اٹک کديگ فان هيو دعا قرباشه ان صلاتك سكن لهم هم کشورن کليگ فان گه هيو دعا کی اميهم مچوا هم هيمن کمك امبيما بايم ميهم بوني එමීහෙක්ගේ දුආ අහර්මෙන්ගේ මච්චන් හැම හිමෙන් කමක නොවා මීහකන් අහර්මෙන්ගේ zakat නුදෙන කුර්ආනුක බයන් කරාපති වසල්ලි අලයිහි මින්න සලාතක සකනු ලහුම් කලේග ෆාන එමිහුනට්ටක හේව දුආ කරබාෂේ කලේග ෆානුගේ හේව දුආ කේ එමිහුන නහුරි හැමජහමා අමාංකම රක්කාතිරිකම් එමෙ කලේග ෆාන දුනේ දූ කරවා වේදු ඒ දවලතුගේ හවාල හොන්නේ අබු කුර්ෆානුගේ දුආ කී අහර්මෙන් නවෙන් හිංගම ජෝමා අමාංකම එක්කම ගාස්සෙන්නේ තෙහෙම එමීහෙක්ගේ දුආ එමීහෙක්ගේ මේ දුකරවා දුආයේ අහර්මෙන් නම් හැමජහමා අමාංකමක රක්කාතිරිකම් එක්කම නොවා මීහකන් අහරම් මොදෙල් නොදෙන एक माने की मी तफसीर मी तर्जमा रंगलन्नु अदि मी तवील की सेमिहन नगो उजुर वेश्नु ए नमस एमिहुन बाय मिहुन zakatu manawagen hinduga emihun na ebara olume embima ashabe kalunge terega mi nabi asam foga rasul kam dawa kure mihun na imam vi mihun kufura meduga hanguram kurma meduga khilaf enne enwes zakat dinum manaawge menna guram kur masalaga khudu umar gufaanu sekama hippalanuwe ekama hotti wadage hennames abu kurfaanu vidale basful vidale wallahi law qatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakat zakatu namaduge hukuma tafat kura meheka atima guram kuranu adi vidalwe والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلت على منعه إميه النبي صلى الله عليه وسلم زكاة قطغا ديمون جمال بند واغنكم زكاة قطغا إميه ديني جمال بند واغنكم غاويس එච්ච තිබන්නේ නොදින සෙච්චක හඟුරාම කොග්ගෙම සත්ලාඩ එහෙම මේ කොඩ බොඩ මෙන්නු zakat මනාගති හඟුරාම කරබ එකේ ෆානිමේ hangurama kogge muda baitul mala nangawa nimmevi omar gufana vidaloi timankalege fana ekamuga hakku hingamanu jehmanaki e rangalo getto hangurama kurun ei ehin hutta abukuru fanu egote nimme mun timankalege fana engewadagen fiye e hangurama kurun je ei hakam haggak ekon kurim midenne murtaddi mihunna hangurama masala khilaf enne zakatu masala gami hangurama khilaf mufidige miyai khobado sawbat anaka mitanga umar gufanu ga basfulu hangurama kuran je ekamago maccan ittifaqu ei hangurama ga wahaga metaban kufuru ga wahaken emihun hangurama kuran je ekama tiban kalege fana fene wadagate abu kurfan raaya tibanne timan kayfana qabul kurawun ame kayfana vidalone kufuru wa tarikh ilmu alum tarikh ga halsa balala fiyam abu kurfan zakat manage mehuna guram kurbi mehun kufuru wegen tonu tonun to masala ga ilmu ren ekeki gaggata wahadakka futtati hutta fene wadannawane adi bay befulung wahagatakun bay ehe manata nangwa hutta fedana onen mesmi masala ga khulasa ka raj rangol raye ki ek mach al imam shafi men ibn qudama fa sunnatu ke imam ek mach bura wadagen fa rangol raye ki abu kurfanu zakat manage mehuna guram kurbi emihu murtaddu fati kom balwagen nu ei emihu zakat ku wujuba inkar nukurati zakat ki islam de rukunekkam ei wajibekka behun qabul kore
එන්නස් මොදලුක මස්සලේ කි වර පාඩගෙ චි මෙහුන් දහි වෙති මේක කමෙන් උඩ हे नुक्ता है कि कुफर को मसले की एक मच्चक इत्तिफाक वफा मसले नु एकम सवाल की मुर्तद्दु मिहुन्ना कुरी हंगुरामया गे तेरेगा ज़कात मनाया गे मिहुन्ना कुरी हंगुरामया रसूल का मद्दावा को गेंगे मिहुन्ना इमाम मिहुन्ना कुरी हंगुरामया मिहुरिया इच्चें इन नमेग गे दशम में अन्ननी कीवेगेंतो एबे सिलमरन जादवा इमाम शाफी रहमहुल्लाह इब्न कुदामा मुफदबे फुलमिदालफा रिद्दतु के कलिमा आरे बहुगा रिद्दतु के कलिमा बेनुं कुरवे हुरिया हालते गा रिद्दतु के मुराद की मीहा दीनुं बेर मुर्तद्दु मेन्नु एक मुराद आदे मीहुं आम्मुकुं ए अमलेग्गा देमितिबे कमे दूको लाफिया हुट्टा लाफिया रिद्दतु के कलिमा लुगवी गोतुं बहुगे गोतुं एबे का निस्बत कुरवे ए मुर्तद्दु मुगे मानेगे नूने एमिमा अबू कुरफान कुरवे हंगुरामागा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौगा बयकु अरबी करा मुर्तद्दु मुगे मसल बोडवे एब्बेकु ज़कात नुदी अनेब्बेकु हेंकम कमा हुरे हंगुराम कुरंजे फातिबेरुगा आम उसूलकुन तारिहुगा मे मसल मे सुरुखी लियवेनी मुर्तद्दु मिहुन्ना कुरी हंगुरामागे तेरेगे मिहुरिया मस मी वन्ननी एन्नमस इल्मी नजर को मिहुरिया जमाअत तक अलगम नजर हिंगा फियम एम्मेन्ना हंगुराम कुरवुन कमुगा वियस एम्मेन्ना हंगुराम कुरवनी एम्मेन्ना की मुर्तद्दु फातिबी बैकम कबूल करेगे नोने फिगो फित्तोगा रिद्दतु के कलिमा लीफावती आम हालत बलाफ ऐ वकी खास मसले का कदिया का इल्मी नजर को ऐ मुर्तद्दु फाति बैतो नोन तो ए नजरिया को नमी इल्मुरिन दक्का फरिवा एम बिमा अलगोन में या हिसाबों एवागा निम्मालानी मी अलगोन को मिदने नुक्ता है कि मी शरई गोतुं ऐसा उन उसूल का मिया की इनकार को फिर सक नमाज को में इनकार को फिर नोते ज़कात की देंजे चे नूने वाजिब नूने रुकने नूने हिसाबों एक सवाल नूने वेदे ये मुर्तद्दु मादे तेरे दीनुं बेरवाना ये कुरान नस्सु सरीह इस्लाम दे रुकने के इनकार कुरान एक वजूब इनकार कुरमा ज़कात के नूदी हुरमा ऐ तफात मसले ज़कात नूदी को हुन्ना को में मिया को ऐ ज़कात दें जेहे का कबूल नुकुरनी कम का अगुमना का नूनी मेने ज़कात नुदी हुरुंग ऐ बोड फाफे नेंगे के शक्के अगुम फारगास ऐ फाफे नूने बुननी किनु एहन मस फाफे का वुमा एगे सबंग एना मुर्तद्दुमा ऐ तफात दे मसले ऐ तफात दे मसले मा ऐ मसला के तफात अगुम दे ज़कात नुदे में हुन हुरि वाइद वा कुरान गास से बुर एमी मोदा फरि मुदा क़ियामत नरकागा अलिफान दोंकुरवी ए अलिफान एमी हुन गागा निकुरीगा बुरकशीगा अरिकरीगा जस्सा फिस्साल वेने सूरत तौबा का अल्लाह बयान कुरान ज़कात नुदे में वल्लज़ीना यक्निज़ूना अज़्ज़हब वल्फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूना फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम रनारी कंजुको एक माने कि इन ज़कात नुदी फरवा ए गिनको bahta ho nami hu emi hun namuri azabe ge khabar kade faana devwash yawma yuhma alayha fi nari jahannam edu hoga etaketi narakaga alifanun donkore fatuku biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhurum එතකෙතින් එමිහුගේ නික්කුරිතෝගය එමිහුගේ බොරකරිතෝග අරිකරිතෝග ජස්සා ෆිස්සාලෙවෙන් නරකයාග දුන්කරවි රනාරි ෆතා කරවේ එච්චි ෆෆුත්තක එගොතුග නරකයාග අලිෆානුන් දුන්කරවි ඒ ඉන්සානගාග ජස්සේන ෆතුකුවා බිහා ජිබාහුම් වජුනූහුම් වදුහූරුහුම් අදෙමිහුන බුරවෙන හාදා මා කනස්තුම් ලිඅන්ෆුසිකුම් ෆذوقوا ما كنتم تكنزون මීති බෑමිහුන් අල්ලාහගේ හග්ගු නොදී कंजुको रक्का को उड़ोनु मुदातके फज़ूक़ू मा कुंतुम तकनिज़ून फ़इतिबामिहुन रक्का को मुदलुगे अज़ाब के राह तिबा मिल देकेश हम ऐ वारिदु कमें उक़ूबात के हन में उक़ूबात वारिदुन ऐ इल्मी नज़र को अलगुन में गति कुफ्रा मुर्तद्दुमा ए तफात अलगुन मिता में जने फारक के सकात नुदिनुन एक फाफा को दवा गन्नवा कनो दिन अलगुन वाहद कादानी मी हदीस के फाहतो बागा बयान खुराफ मा नुक्ता وحسابهم على الله ए कुरी का बयान कुराफा नुक्ता बे तो वाहद काफान ए मीहे इस्लाम मज्जिक मगान में नगे मुदला ए नगे फुराने ए नगे मुदला ए अमान कलिबे दौलत को फरा दिम हदीस कुरान इल्ला बिहक़ इस्लाम इस्लाम का मग हक़्क़ुगा मेनोई एक माने की दिम मीहे के मुदा दौलतन हिफेनी वत मुदलुम बे नेगेनी शारोई हुकुम के दश अदबे के दश जुर्माना को फान नो तेनु सीमा फेन्ना रिमे फेन्ना हुकुम के बफान अदि मीहे के फुराना वेस फहरग दुब्वान जहिदान
ගතුලක හුකුම සේනෙන් ඇස්සන ශරයි හුකුම ඒ තින් حالතෙන් අවුන බයන් කුෆණයි මිය මුර්තද් වෙජිය ඉස්ලාම් දින බෙර මුස්ලිම් ජමාඅත වකිවජ්ජම් එන නසීද් ඉර්ෂාද් ඒ ඉජ්තිමායි ගොතුන් දවලතුගේ මි උම්මක මි දවලතුගේ මිස්තකුගේ අකීදාගේ හිමායත රක්කා කරකම අකීදායකි කුලේ කුලේ චෙන එද්දෝ වදප අනද්දු නික්මව අනද්දු එචීගවා ෆරස්සාර කොමින් කුලේ කුලේ කමෙ ගොතුගේ නුන් දීන් ඔන්නානි adi muhsanab zine kofe manek sahha kaavenya ke jimaa famek zine kofe enak macce bada rajam gada nam tin halate mitanga e sharai goto mudda hala adi enum halate sabun kuri program kuri filalo geswani danna hem nukta ki illa bi haqqi islam islam kam ge haggo ga menuwi basulog murada ki den mihege mudele islam kan faalwejje mihege mudele mihege furane ka den itur adaben annani islami shariatu ga bayan ko fahamataka usul ta utteren ඉව්වේ ශරොයි හුකුමක දනුන්නේ එනුම් ගොතක මේක මොදල පුරාණයක දෙන් එබස් කහ ගෝණා නුකර වෙන එක මන ශරොයි හුකුම එහුකුම් ගෙබානි කෝට එහුකුම් තම්ෆීස් පුරාණය ශරොයි ඉදාරාත මේ අෆරාදුන්ගේ කමෙන්නු ඒවා කොහොම දක්කාපා හදීස් නිම්මාලමුගේ බයන් කරවනි වහිසාබුහුම් අලල්ලාහි තාලා එබෑමිහුගේ හිසාබෙල්ලෝ වනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒක මානේ කි තිමන් කලේගේ ෆාන මිස්තකුණ මුආමලා මිකුරවණි එමිහුගේ බේරු හුසුන් තිමන් කලේගේ ෆාන ෆෙන්න ෆෙන්නමක මච්චස් ෂහාදෙක්කිය නමාදුකො ඉස්ලාමෙක්කමගා එන එලානු කුරීම තිමන් කලේගේ ෆාන එමිහක මුආමලා මිකුරණි එනගේ මුස්ලිමේ ගොතස් ඉස්ලාම කල්ලිබේ හුරි හරක්කාතිරකම තිමන් කලේගේ ෆාන ෆරප්පුණු එනේ ගොන්න එන දුලුන් එකලිමකි හිතුන් ඒති ගබූල් නොකො ಕುಫುರು ಎತೆರೆಗ ಫೊರ್ವಾಗಂತೋ ನುವತ ನೂಂತೋ ಏಯ್ ತಿಮಂ ಕಲೆಗ ಫಾನ ಬೆಹಕಮ ನೂನೆ ಎಕಂ ಕಿಯಾಮದ್ದು ಬಲ್ಲವಾನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲ ಏಯ್ ಬೇರ್ಫುರ ಶರಿಯನ್ ಹಿಂಗಾನಿ ಬೇರ್ಫುಶುಂ ಫೆನ್ನ ನಿಫಾಕುಗ ಅಲಾಮತ್ತ ಬೈಫಾರಂಗೆ ಬೋರೆ ಕುಫುರ ದಲೀಲ್ ಕುರ ಬಸ್ತ ಏನೇಕಿ ಎತೆರೆಗ ಇಸ್ಲಾಂಕಂ ಎಮ್ಮಿ ನೂಂಕಂ ಹಾಮವಾ ದುಲುಗೆ ಇಬಾರತ್ತ ಏಯ್ ಸಂಫರಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇರು ಹುಶುಂ ಆರ್ಮಂಡ ಮೇಗೆನಿ ಆಯನೇಕಿ ಇಸ್ಲಾಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕೊರಾಮಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಂಬೆಜ್ಜಾಮ ಅಲ್ಗೊಮಣ್ಣ ಎ ಮುಆಮಲ ಏನ ಕುರೈದ ಇಸ್ಲಾಮೆ ನುಂಗ ಐಸಿಯತು ಶರೈ ಐಸಿಯತು ಏನಸ್ ಬೇರು ಹುಶುಂ ಮಿಯಗೆ ಇಸ್ಲಾಂಕಂ ಫೆನ್ನ ಹುಟ್ಟ ಏನಗೆ ಕುಫ್ರ ದಲಾಲತ್ ಕುರ ಸರಿಹ ಅಮಲ ಸರಿಹ ಲಫ್ಸ್ ಕ ಏನ ನುಕುರ ಹಾಲತೆಗ್ಗ ಏನಗೆ ಹಿತುಗ ಒಯ್ದಾಡ ಎಚ್ಚಕಂ ಅಲ್ಗೊಮಣ್ಣಕ್ಕೆ ಏನಕ ಮುಆಮಲಾತ ನುಕುರವೆನ್ ಎ ಹಿ ಕಿಯಾಮದ್ದು ಬಲ್ಲವ ಎ ಜಜಾ ದೆವ್ವಾನಿ ಹಿತ್ತವಗೆ ಬೆರ್ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ವ ಹಿಸಾಬುಹುಂ ಅಲಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ එමන්ගේ හිසාබ බෙල්ලෝ මනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෂ තිමන් කලේග ෆාන හුකුම් කරවණි තිමන් කලේග ෆාන මුආමලා මේ කරවණි ඒන අල්ලාහ්ගේ එක්කවන්තකම හිකිම නමාත් කායම කො සකාද්දි මනේ කි ඉස්ලාමී ශාර්තක බේරුහුන් තබාවේ මුලින්නා ඒන මෙදුග අමලු කරවෙනි එහෙනේ මුස්ලිමුන් අමදුග අමලු කර රක්කාතරිකම ගුසුල් එතරේග ෆරවාබුන්නචෙන් එයි කියාමද්දු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමිය කමදුග ෆයිසලා කරවානෙච්ච එන්නගේ ඉල්මරින් mi bayan korba foni algon men ebbe salaga mistagunga niyetuga macca mihengun gabulu koffa oidane echchega maccakan evves miyege maccaga algon men nakar faisala nokkore beru fusun dakka dekkon ei shariyen ege muamala kuranecche allah subhanahu wa taala qiyamaddu nifaquga ahlwarinna muamala kurbani ei nifaquga ilmoren bassa debay निफाक में के मुनाफिकुन अलगो में नवर बाय लफ्ज़ तंकोले दो मच्चे फंसे हैं मां फायदा के बेहन विस्तार नो कंफान मुनाफिकुन में के निफाक में के मुनाफिक मुवे दे दरजे एक दरजे की अकीदा का मुनाफिक बेरफुर इस्लाम का फालको एतरेगा इस्लाम का गबूल नुकुरा कुफर नबियक ईमान एन्नुवान कुरान का ईमान एन्नुवान और दीन का गबूल नुकर बेरबुजुम इस्लाम ने क्या गुड़े एबी हुन की असलु हकीकत का काफर मुस्लिम ने नो ऐ की तो कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम के मुनाफिक वा बयान कुरानी इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार व लन तजिद लहुम नसीरा मुनाफिकुम वाकन कसरी नरकागे एम अडीगे एबी हुन मदद व रिवाने एब्बे स्वरात नुवे ऐ इस्लाम का बेर फुसुम फाड़को इतरेगा कुफुर फरवाति ऐ निकेनि मुनाफिक अकीदा के मुनाफिक उनके इस्लाम ननो एक बेर फुसुम फाड़को रा चिक मच्च आर उन मुआमला कर अने बैंकी मुनाफिक अमलों के मुनाफिक
anaki munafiqunge amaluge bay kankan hunnami misala ka hadis korwe ayatul munafiqi thalath munafiqunge alamat tinake idha haddasa kadhab wahada kafiyam dogu hodane wa idha wa'ada akhlaf wa'ada kufiyam ya khilafane wa idha tumina khan amanatin hawalu korejjam ya khiyanat teriwan enas amana mitin alamataki e alamate mihegga ga horejjam mole miha ekko deenum beruwa munafiqu wa ke nomedak manake munafiqu mihun kura bawatuge amalen enaga ge ko em jefada miha ko islamai muslimen ei enage hori munafiq kamuge amalen ei em mi is munafiq eves munafiq em nifaq ki ei kufur i'tiqad wajia anen nifaq ei beru fusu fen amaluta e amalutan ge zaatuge midenna bawat amaluta kufur dalal kura ka wajia e amalu bunani munafiqun kura bawatuge amale munafiqun amale dogeduma munafiqun amale mi khiyanat terumak munafiqun amale amanat terumak ei amaluga munafiq adinu bes qur'an ga asr namaz kannebuma jamaat farwa kuda kurmi munafiqun alamat enos jamaat me farwa kuda kurar enegi sida kanedigen aqida munafiqeke ehin awmuna konobune hem de bawen ei miha geter foshai ber foshkamach mi riwayatun ashabe Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idalul kama inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabiyya sallallahu alaihi wasallam haya puluga bay mihunki munafiqun kan ekalege faana angawa debba wahi ge zariyai wahi ge zariyai ekalege faana ba angawa debba miweni mihki munafiqek ei kivegen do ei hittak denawadigen ba ilahu weni beki munafiqun kan ekalege faana me angawa debbani em ekalege faana duniya do karima den ebbes gote nonnan dotto hittan engene ebbes gote wahi ge zariyan hittan megeni bay mihunge munafiqun kan nabiy sallallahu alaihi wasallam angawa em ekay faana duniya do karam kuriga hudhaifa radhiyallahu anhu widalu devi munafiqun genan em wahi ge zariyan enge egumenge ekay faana hay umar faana widalu wani inna nasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam bay mihunge munafiqun kan nabiy sallallahu alaihi wasallam enge wada ganne wahi ge zariyan nabiy sallallahu alaihi wasallam puluga wa innal wahya qad inqata wahi wani nimfay wa innama na'khudhukum al'ana bima dhahara lana min a'malikum midu aharmen kadewanna muamala mekurani kademega amalun aharmen faaluwa meg machas faman adhara lana khairan ammannahu wama qarrabnahu wa laysa lana sariratuhu shay'un yuhasibuhu aharmen beru hoshun e islam kam fenna ko wajjam aharmen emiyak aman kawde aharmen gaatu emiyak kulan islam e geseto emihun gaatum fen amalto mach emihunge sirru balla wadigam bani Allah subhanahu wa ta'ala e hisab balla ne kalange waman adhara lana su'an adi emihge faratun nubakam aharman faalo ko fiyam lam nu'minhu aharmen emihge faratun ama emihge aharma aman kam nodame adi emihge faratun aharman aman ko kam nodake me beru bush amal bala walam nusaddiquhu adi ena aharmen ena gabasarun qabul as qur'an wa in qala sariratu hasanah ena timannage eterefu rangale munyas aharam muamala qur'ane beermosun ena e dakka dekkumege machas em bima mi nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan korwa fawa basfolaki beermosha algume hukum kurun eterefu Allah subhanahu wa ta'ala do korebun ei rangalo gotiki adi mistakunna meduga kun hi kurma me nuba manatan algun men kurma mi rakka teri wanjeka ei algon men tere warak gina fahara bay farattaka meduga algon men hingamano jehunima algon men ebuna bahe ena kura amale algon men e amalu ege zaatuga goskuru badaluga ena ehen e buni ena mikan gabul nukurati ena nubune gabul nukurawake ena nubune tibanna iman nuwawake ekam ena buni bas ena e buni ena iman nuwati mi algon men ena gmacche lazim kuracche emihe gamalun ena buni soriya kure chennu adena gamalun soriya wakama vesnu ema amalakun no da bahakon soriya ko fenna nen ilzame algon men amillen emihe boluga aluya genwa ei dotto beerfusha hukum kurmaki e bahakun amalakun saaf ko fennan wen echchakama algon men deke egote ekamuke etchen ebuni e bahen ebuni
මිවෙනි එච්ච ගබුන් නොකරාති එනොත මිවෙනි කමෙන් එන හිතු ගන්න තීමයි ඒ අල්ගොන් මෙන් අමිල්ලෙන් එනක මච්ච කර ඉෆ්තිරාදෙන් ඒ ඉෆ්තිරාද ගොත ඒ නසරිය අල්ගොන් මෙන් ඒ ඔන්න කදිය ඒ අස්දබර බොඩක ගෙන්නුවාන වර්ගින පාර අල්ගොන් මෙන් තෙන් බයි අහුන් මේ ඉස්ලාම් දීන ඔන්න ජෝෂක ෆෝරිගේ සෝගුන් මේ මිබාවතුගේ බයිකාල කංකමුගා මේ උෆෙදේ ජෝෂගේ සෝගුන් ඒ හිංගමනු ජෙහි බයි බුනේ වුණීමා එයි එකන් ඒ නාය හැංගෙ බුණී නුවතේ බයි නාන්නාන ඉස්ලාමගේ ෆරාතේනේ එච්ච ගබුන් නුකරාතියේ කුෆරෝ ෆාවාතියේ ඉමාම් වාමිය ගෙන්න නොබුනානේ මිගොත බොඩකො අල්ගොන් මෙන් බයි ෆාර එම්බ නගලුනු ගොත බයින් අහකාම් තේ බනරෙ එන්නු අල්ගොන් මෙන් දෙකේ අල්ගොන් මෙන් ෆාලකො ෆෙන්නන් හොරි සාෆ් සෝරි එච්චෙන් ඒ අල්ගොන් මුආමලා කරා එච්චගේ මිස්තකො මිහෙන් එබුණී එන හිතුගා මෙන් එච්චෙන් ඔතීමයි බහුන් එදි සාෆුනෝනේ අල්ගොන් මෙන් නුවාන එනක මච්ච ගොතේ ෆරාතේක මච්ච එන නුබුනා නුවත නුකරා කම ඉල්සාම් අලුවෑගෙන් ශරීයතුක පොඩෙති දස්සුත අලගොන් මෙන් අඹරා ගන්නවාන් බේරුපුන් ඒ අලගොන් මුආමලා කරන ජේගොති හැමෙම නුබ ඉස්සතේ රවෝ නිම්මාලම දන්නවාදානි කංකම අලගොන් මුආමලා කරාරොස් අබුල් සලම දක්කාවාකේ මුස්ලිමුග මුජ්තමග හාලත කංකම් හොන්නගත වඩබල රියාක් කරජේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හයාත් පොර එකදේ ෆාන උන්දබුකොන් උළුන මීහ අබ්දුල්ලාහ් උබයි ඉබ්නු සලූල්කි මුනාෆිකුන්ගේ වෙරියයි එකදේ ෆාන හුරියාකම කය නබෙව අද එකදේ ෆාන මදීනාගේ රුම් මනාවස් කරමුළු එකදේ ෆානෝගේ අස්සාබේ මුහාජිරුන් ಖරද කර මනා කරන සේනවාගේ දෙකේ කුර්ආන් ගාවකට බයන් කර මුනාෆිකින් සූරත් එකමුක එනා උන්දබු එකේ ෆාන බොඩුවේ මී එවාහක දෙක්කවීම බයිබ්බේ කලු විදාලු තිමන්න එන ගතුරු කොල්ලපාන එගත බයි දස්සාබේ කල වාහ දෙක්කීම ඒනගේ ගබීලාගේ මිහුන් එක්ක කමකුණුදි ඒනගේ ගබීලාගේ තෙදුවෙච් මුනි තිමන්නම තිබ්බක නුකර දෙක්කම ස්කුරා කෙනෙක් ඒකේ පාණි ගොඩක් මවුදු නොක්කා තෙරි මස්සලෙක් ඒන හුරු නගන එබ උඳපු එකම ඒන ගොතෙන් හද නිම්ම අස්සාබේ කම් තරේ මස්සලෙක් කබීලා කන්තත්තකයිච්චි එහෙම එකේ පාණු එවා කනු දක්වා උන්නේ එනේ සුරි එකේ පාණු මුආමලා ඒ ඔන්න ඊදු සුරුම් කරමු එම්මෙ ෆහු මීනා මරුවගෙන් ඒනගේ දරි මියන්නනේ අබ්දුල්ලාහ් කියන අංගල වර සෝදේ දීන්වරි මණකි එතරේගේ දාඛිලි මස්නාද එකේ පාණු රියා කරබිගො මීන් එබේකලක වඩාගේ මෙදන්නේ බප්පාවා නියා වෙච්චේ කලේගේ ෆානුන්ගේ රිදාකොළ දෙවවාශේ බප්පගේ කෆුණ කළා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් කියන දෙකේ ෆාන හත්තව එකේ ෆානුගේ රිදාකොළ දෙවවා එන ගෑගලා එම් මුආමලා එකේ ෆාන කරම් එකේ ෆාන බෙදුග එන බෑකො මුආමලා කරවීමස් එකේ ෆාන මුආමලා දෙකේ අදි කෂ්ණමාද කරස් වඩා එකම ෆාන එකේ ෆාන මනා කරමු මුනාෆිකුන කෂ්ණමාද කරමු කුර්ආන් එක මනා කරමු وإن مات أحد منهم كي القرآن سورة التوبة الله سبحانه ولا تصلي على أحد مات أبدا ولا تقم على قبره إبامهم ترى مروج جميع كشنماد كيفان ودا نقول نواش ذيك يميه قبر كار كيفان هرتي ودا نقول نواش هذا الله تعالى كمنا كور إن تستغفر لهم 70 مرة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم كذلك فان فافوس دنبيس هذا ندنبيس هديه فار كذا يفعل من فافوس النبي فلن يغفر الله لهم الله من فاف نبوس سواء قرآن كم بيان كره هم كذا فان فهم منا كره كنقطة كذا فان اتريك داخلي مصنات بل ماي أول متى فاه كلهم بينهم نبي صلى الله عليه وسلم حقوق مية كفر كم كذا فان اللي فا حقق أي كم كذا فان معاف كربو هنا بس كذا فان دنيا دو كرم فوق كذا فان حقوق ಹಿಂಗಾಫ ಜರೀಮಾಕ ಮಾಫ್ ಕುರ್ಮಕಿ ಮುಸ್ಲಿಮುನ್ನಕ ಜಾಯಿಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ನೋ ei nabiya sallallahu alaihi wasallam ga amille zaati kame ekadek faanoge kamaka ekay faana maaf karo enna wase ekay faana fawga ekay faana meduga badbas puna islam onna meduga mesketu gati be kufuru awlorin emu begen dan emi honna maaf tiruma kino te emi honna meduga efadain maaf kurma kiyonna kamenu henwes abadwes etere dakhili kankam algon men riya koran jeen ek natija ki kobato islam wa nasratto nuni mege somu ufadigen dani konkala kantente ge to ei බුද්ධිගේ නසරකෝ විස්තන් ජේනිකගේ නෝනේ වරබොඩ
فساد مجتمع تريك فدين دان أول من دين دك دوبين كورا كم يكسو بس أميها سبب مري في دار نمالني أذكر بيدين إن حديث كأكو إن بيفلا كوري جندان هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.